želio bi se zahvaliti legendi Umaga Slavku Razbergeru na svemu što je učinio za ATP i za grad Umag. Od srca mu se zahvaljujem pošto nam je omogućio 2004. godine već meni i Đokoviću da igramo parove skupa. Prvu wild kartu za single sam dobio 2006. 2007. i 2008. Od srca ti se zahvaljujem, Slavko, i svi te volimo. Evo, htio bih reći samo nekoliko riječi o veličini i koji autoritet i značaj ima gospodin Slavko Razberger. Prije 4 godine, evo ga, bio je pozvan na ATP Foro Italico u Rimu od njegovog prijatelja koji se zove Boti Luciano, a da ne ide sam, zamolio je mene da li bi ja išao sa njim. Naravno, ja sam taj poziv prihvatio, jer tenis je moja ljubav i me oduševljava, tako da smo mi zajednički otputovali u Rim. Bili smo gosti gospodina Boti Luciana i gledali smo jedan četvrtfinalni ili polufinalni meč. Igrali su Kyrgios i Medvedev. U pauzi toga meča otac Fabia Fogninija, koji se zove Fulvio, mi smo bili smješteni u tribuni delle autorità, znači prevedeno to bi bila tribuna važnih ličnosti, evo ga tako, i rekao je nekoliko rečenica koje su mene stvarno, ostalo sam iznenađen i oduševljen. Ovako je gospodin Fabio rekao: izvinite gospodo, vi ste svi ovdje gospoda, direktori ATP Roland Garrosa, Londona, Monte Carla, vi ste svi veliki direktori. Ali tu među nama je jedan gospodin koji se zove Slavko Razberger i gospodin Slavko Razberger, kad sve vas zbrojim, ne može napraviti ono što može taj gospodin napraviti. Kad je to gospodin izrekao Fulvio, meni je stvarno bilo neugodno i tu sam vidio nakon aplauza što je dobio koja je to ličnost i koja je to veličina čovjeka. Svugdje gdje smo se kretali po čitavom ATP-u, po stadionima i to, svi su mu se klanjali, svi su tražili autogram od njega, svi su ga pozdravljali i pozivali, što mi je imponiralo normalno, ali vidio sam šta ovaj gospodin znači u svijetu tenisa, u svijetu sporta na međunarodnoj sceni. Zato hvala njemu, hvala što me pozvao tamo, da sam upoznao mnoštvo ljudi i vidjelo se koliko je njegova veličina. Kaže, imam virozu, ne mogu doći jutro snimat, snađi se. Može se misliti, ima virozu, oždero se negdje na nekoj fešti, pijan i sad ne može oči otvoriti. Ja ti jutro idem u trgovinu i vidim jednog, pred trgovinom vidim nešto snima tamo, uvijek je super, vidit ću s čovjekom da dođe da on bude kamerman, evo ga. I kažem ja njemu hello, vidim da je malo tamniji, kaže yes, ja kažem ti recording, kaže on yes. Znaš recording, kaže yes. Ja kažem, možeš ti meni recording danas 1-2 sata, kaže yes, no problem. Dobro, ja kažem, dođem po tebe za sat vremena, dogovoreno, kaže yes, no problem. I ja krenem, on vikne, ej, ja se okrenem, pokaje 3. Ja kažem, šta, Srbija, Šabac? Kaže on, no, 300. Pitam ga, šta 300? 300 recording. Evo te, ja imam mirovinu 500, on bi mene uzeo 300. Ja kažem njemu, slušaj, tu. Kaže on, 200, yes. Ne tu, dobit ćeš jedan burek, jedan jogurt
i kad završimo sa snimanjem dobit ćeš picu, onu margaritu najjeftiniju i jedno malo pivo istarsko, ovo buzecko i to je to. Dil? Kaže, yes. Eno ga, vidi ga kak radi. Usta mu masno od bureka. Ej, ne diraj masnim prstima po kameri. Ok? Vidiš jak pokazuje, yes. Dobar dan. Dobrodošli u prvi podcast Sabotaža. Moj dragi gosti, moj dragi prijatelj Slavko Razberger. Slavko, dobar ti dan. Dobar dan svim tvojim gledateljima. Našim, ovo su sad naši gledatelji. Sad smo ih mi zarobili i nema mrdanja. Super. Ovako, uvod, znam da nije dobar dugački uvod, jer onda ljudi pobjegnu, ja ću biti kratak. Ako sad ja kažem da si ti purger, ti si rođen u Zagrebu, U Zajčevoj bolnici. za vrijeme NDH. Pa nije, ne, 41. Šta je već bila NDH? Pa tu, navlačili su polako. Da. 41. Od Boga, pa ti imaš lijepih godina. A izgledaš bolje od mene. Neću puno pričati o tvom djetinjstvu, ali imam jednu informaciju da si bio jako nestašno dijete. Brz, leto si svugdje okolo. Pa, šta bi inače bilo? Koji svako dijete? Inače bi sad negdje bio u krevetu. Zato si mršav. A ja koji sam se vato kauča cijeli život sam debel. Puno sam se bavio sportom i bilo čime i bio sam pokretan puno. Da, imao si uspješne roditelje, preselili ste u Sloveniju u Celje, nećemo puno o tome, ali tata je bio pokretač pivovare Laško, koliko se ja sjećam. Ovako da ja pojasnim našim gledateljima. Slavko i ja smo prijatelji 30 godina i popili smo puno kava i zato smo na ti halo vi hejteri, da znate, da ne pitate zašto ja se Slavku obraćam sa ti, a ne sa vi. Prije 30 godina je meni Slavko u prvom našem kontaktu na prvoj kavi rekao, halo, ja i ti smo na ti i nemoj mi vikat. Je li tako bilo? Apsolutno. Da. Apsolutno. Ovako, znači, ja ću onaj dio djetinjstva nekako preskočiti. Ti imaš pokojnog brata Peru koji je nažalost preminio. Da, imam sestru koja je u Rijeci. Sestra živi u Rijeci i onda u nekim godinama obitelj se seli u Opatiju. Na Kantridu još uvijek nema, to je u stvari Kostabela između Opatije i Rijeke i sestra mi sad još uvijek tamo živi. Onda sam ja išao u Zamet u školu, osnovnu školu, 8 godina i nakon toga u srednju hotelijersku Opatiji i onda krenuo dalje. Dobro, ovako, da ne idem sad u one detalje škola, osnovna škola, bio si dobar učenik i onda si upisao hotelijersku školu, ali što je bitno, da povežemo tenis, sport, ti si bio jako dobar nogometaš. Ja sam igrao za juniore Opatije i svaki 1. maj se u Rijeci igrao jedan tromeč između Podsaveza Rijeke, Pule i Ljubljane. I mene pozovu u juniorsku reprezentaciju Podsaveza Riječkoga, normalno 9 igrača Rijeke, trener Rijeke, jedan raspor iz Orijenta i ja iz Opatije. Kako to ide? To završi ta 2-3 dana i ovaj trener kaže meni, čuj mali, sutra na Kantridu. Mi ćemo to sa Opatijom srediti, ja dođem doma ko Kraljević Marko, moj Bog, mene u to vrijeme još pogotovo. Ajmo, to je negdje 60. godina, prije 58. 7. I sad ja tamo, moj tata kaže, sine, nikakvog problema nema, ali odmah da nešto raščistimo, imaš vremena, to je bila nedjelja navečer, imaš vremena sutra do 12. da odeš, ako si odlučio ići u profesionalni nogometni klub, onda sutra do 12 imaš vremena da se ispišeš iz škole. Jer dvije stvari ne idu. Izaberi jedno ili drugo, ostao sam u školi. Dobro, pametan tata bio. Ostao sam u školi. I ti si ostao u školi, nisi otišao potpisati ugovor sa Rijekom. Dobro, nisu onda bile i neki novci i nisu nudili tih godina to. Ne, pa za juniora to. Ali dobro, ali ti si igrao sa jednom poznatom generacijom Vukoja,
ako se ja dobro sjećam, Močibog i ta ekipa. U juniorovima, da. U juniorovima sa mnom ja sam bio jedan half, a Mohorović iz Labina je bio, koji je nakon toga postao kapetan Rijeke. Znači, on je bio, a onda je došao i Vukoje. Kad smo iz juniora prešli u seniorsku ekipu, halfove smo igrali ja i Vukoje, a Mohorović veliki, Mohorović je ostao na klupi. I to je bilo u jesenskom dijelu, dok normalno Rijeka nije došla, skupila Vukoja i mi više nismo bili šta smo bili, nego otišli smo tamo gdje nam je bilo mjesto. Ok, znači tu nisi išao u profesionalnog nogometaša, ostao si u školi, završio školu, imaš 18 godina, raspisuje se, odnosno u hotelu Villa Rosalija, jel tako? Da, ne hotel, to je Villa Rosalija. Villa Rosalija, da. Gdje je prvi kasino Prvi kasino u Jugoslaviji se otvara, raspisuje se natječaj za krupije. 99% tada Jugoslavena ne zna šta je krupije. Ali Slavko se upisuje na tečaj za krupije. Ja sam bio u Rijeci u gimnaziji i tamo je bio jedan izuzetno po meni profesor, vrlo, ja bih rekao kao profesor Čabrajac, koji je bio na vrlo po meni visokom nivou. I onda sam ja njega pitao, vi ste svjetski čovjek, recite vi meni šta to znači ako se upišem da postanem krupije. On je meni to objasnio, da tu nikakvog problema nema, mi smo svi gledali to malo. Kocka, kao što smo gledali, i on kao takav mi je rekao, i to mi je potpuno sigurno bilo povod da sam se upisao. Vodili su tečaj 4 mjeseca Austrijanci, naučili su me kako se treba ponašati, kako treba raditi. To je kod njih bilo, znači od 8 do 12, od 2 do 6, svaki dan u tjednu, 50 minuta nastave, 10 minuta pauze. U ta 4 mjeseca pauza nikad nije bila 9, ni 11, 10. Austrijanci, germanski mentalitet. Daj mi reci ovako, znači odmah da najvjerojatnije će nas gledati neki ljudi iz unutrašnjosti koji baš nemaju neki osjećaj kazino i dobro, sad postoje ove kockarnice, ne znam, kladionice, ali to nema veze sa pravim jednim kazinom. Matematika je tu vrlo važna. Ne smiješ pogriješiti. Da, ali prije svega školovanje. Da. Austrijanaca, to vam je jedan veliki drill, vi morate naučiti sa žetonima raditi jednako i sa lijevom i sa desnom, a to je već prvi problem. Uglavnom, gdje sam imao svoju prednost na tome, jer ja sam to znači 3 odmora ujutro i 3 popodne. Ovi su uglavnom pušili, ne? I kad jedva su dočekali pauzu da zapali. Da, zapali, ko ja što sad čekam pauzu. Ja nisam pušio, ja sam tih sat vremena svaki dan radio više nego drugi. Da. I zato sam ja sa žetonima, vjerujte mi na riječ, bio dobar. Dobro, Vlado. Šta to govori da sam bio dobar? Kad smo završili tečaj, onda otišao sam u vojsku i došao sam ovdje jer je u Umagu je kasino. Ajmo stat. Imaš 20 godina, dobivaš već ti radiš 2 godine u kazinu, je tako? Koliko mene pamćenje od tih. 63. Da vam bude jasno, ako ja sa Slavkom pijem kavu 30 godina, mi smo toliko razgovora pretresli da se ja ponekad pogubim u tim pričama, ali znam jednu stvar da mi nikad nije pričao u vojsci. Znači ti 63. odlaziš u vojsku, već imaš staža 2 godine u kazinu i dolaziš u vojsku gdje? Ja bih rekao, za pitomce, u to vrijeme sigurno najidealnije mjesto za otići u vojsku u tadašnjoj državi. Reći ću gdje? Bileća, znači to je škola rezervnih oficira. I čim kažete Bileća u to vrijeme, sve ste rekli. Reci mi ovako, to mi je sad zanimljivo, to je sad sve novo za mene, da vam bude jasno, ali neću da se ponavljamo. Čovjek daje intervju, skoro je dobio crveni karton, ali nakon našeg dogovora da ćemo raditi ovaj podcast, on je dao 6 intervjua u međuvremenu u tjedan dana, jer naravno dobio je nagradu grada Umaga. A ti, Franjo, možeš sanjati o takvoj priči.
Kad si rekao u vojsci, ja sam krupije, koja je reakcija? To je ipak zapadni posao neprijatelja sa zapada. Ali bila je tu još jedna druga reakcija. Da. Ja sam došao iz Opatije, ne? Da bude nešto ovako tu jasno, u školu rezervnih oficira mogli ste se upisati samo ako ste imali najmanje srednju školu, to znači najmanje 12 godina škole. Znači, inače niste mogli ići u školu rezervnih oficira. Sad gledajte, ja sam došao iz Opatije, sad tamo je bilo 12 godina škole. Ma kaže, jesi ti, Slavko, kad vidio nekog živog Švabu? Da, dobro, govorimo o 62. godini. Ljudi moji, i sad ja gledam, pa ne da sam vidio, popio sam Coca-Cola sa njime. Sjedio. 10 dana su za mnom prstom pokazivali, on je pio Coca-Cola sa Švabom. To je bilo to. Ljubitelj Švaba, da. Jedan moment. Drugi moment, ja sam imao aparat za brijanje električni. Pa nećete vjerovat da ujutro, kad sam se brio, 10 njih je sa otvorenim ustima gledao što ja to radim. Da. Kako me to struja nije ubila. A dobro, dešavalo se, ja sam 77. ošao u vojsku, ja sam u Rijeci bio u autojedinici Zametu, pa su bili neki dečki iz drugih republika koji su prvi put vidjeli asfalt kad su se spustili iz svog sela da krenu na autobus vlak za Rijeku. Tako da ništa čudno, mi pričamo kod tebe o 62. godine. Znači bio si malo onako kao poluneprijatelj države. Ok, idemo dalje, pošto mi imamo puno te priče, a vremena ono koliko imamo. Izlaziš iz vojske i nema više vile Rozalije. Bio je Kasino Opatija, je najprije, dok sam ja bio u vojsci, na 2 tjedna otvorio kasino u Dubrovniku. Kad je u Dubrovniku bila američka 5. flota, onda su u Vili Rozali Šleherezada otvorili ta 2 tjedna tamo. I onda su vidjeli da to ne bi bilo loše otvoriti u Umagu. I oni su Kasino Opatija i otvorio kasino u Umagu na brodu koji se zvao Barbarude. A čekaj, oprosti da se vratimo na Dubrovnik. To je samo bio kazino dok je bila... Samo tih 2-3 tjedna dok je bila flota tamo, to je bilo. Ali ja sam to preskočio, sam bio u vojsci. A ti nisi bio u Dubrovniku? Nisam uopće bio dole. Ne, sam bio u vojsci. U Dubrovniku su onda bile samo kurve i krupijeri, ja? Znate, kako... Pa to je istina. Sa kasinom uvijek ide noćni bar, uvijek ide. I sad ja znam, 5000 vojnika kad izađe van. Ovi moji su sad pričali, kako je to bio kasino, kako je tamo bio striptiz, građani, gospodi Dubrovački su preko zida bacali kamenje. To su rekli, bacali su kamenje. To su još godine. To je bilo onda. Dobro, i onda se u međuvremenu otvara kazino u hotelu, moramo spomenuti, na Barbarudeu. Grand Hotel Adriatic Umag. Ja ću jednom u nekoj svojoj priči koja će biti na ovom kanalu Sabotaža ispričati taj moj prvi dolazak u Umag i taj prvi ulazak u hotel, Grand Hotel Adriatic Umag. Ja sam lebdio i osjećao sam se kao da sam u svemiru, jer je to bilo za mene nešto wow. 3 puta je dobio zlatno sunce kao najbolji hotel u Jugoslaviji. Ja sam 10 godina tamo u kasinu radio, pa nešto bi mogao o tome nešto reći. A najbolje će vam to reći, imam jednog unuka sada 3,5-4 godine, kaže on meni, Slavko, ja se kupam tamo gdje si ti nekad radio pored onog hotela, ali dok si ti radio imaju 5 zvjezdice, sad ima 1. Sad nema niš, zatvoren je već 2 godine. Znači ovako, samo da kažemo opet za gledatelje koji nisu sa ovog područja, to je bio jedan od najelitnijih hotela tih 60. sagrađen 63. godine, najelitnijih hotela uopće na Jadranu, ne samo u Istri. I ugostio je
svjetske glumačke zvijezde, svi filmovi koji su se... Spomenut ću, ja sam se znam ko je bio. Ti znaš, pa to su tvoja generacija. Najprije, svi naši šefovi, ovdje su bili Italijani iz Sanrema. Dobro. Oni su imali svoje veze sa festivalom i tako. U Adriatiku su tih 10 godina pjevali svi talijanski pjevači koji su imali ime. Najveće iznenađenje, ne za nas, za Talijane je bilo, kad je na jednoj, Italijani na televiziji imaju oko nove godine jednu veliku priredbu koja se zove Canzonissima. Claudio Villa je osvojio Canzonissimu i nakon toga Sanremo. I tjedan dana iza je pjevao Adriatiku. Eto. To Talijani nisu mogli vjerovati. To je bio Adriatik. Snimao se film tu gore kod nas. Ako kažem da su 3 mjeseca u Adriatiku bila 3 glumca koje malo ko od vas koji to slušate ne zna. Donald Sutherland, Telly Savalas i Clint Eastwood. 3 mjeseca su bili. 3 mjeseca. Pa redom, tako dalje. Da ne pričamo o Richardu Bartonu koji je isto bio tamo. Ja sad, ovo što pričam, to sam ja čuo. Znači ne za moje vrijeme kad sam ja došao, iako sam ja došao isto relativno rano. Ja sam došao 7 godina poslije tebe u Umag. Ali ja sad moram ispričati moj prvi susret sa Slavkom Razbergerom. Bio sam s jednim prijateljem koji je držao frizerski salon Arduino, naš dragi, koji je držao frizerski salon, to je bio virtuoz frizura čovjek. Da te odmah malo prekinem. Kod njega je znao dolaziti jedan frizer iz Trsta koji je u tom momentu bio prvog svijeta. Eto. Ne, Arduino je bio čudo, napravi od tebe filmskog glumca na brzinu i bili smo na kavi, ja sam bio dijete, 16 godina, i izlazim iz hotela i 2 tipa ulaze u BMW. Jedan je Slavko Razberger, drugi je njegov brat Pero Razberger. Ja vozim APN, znaš šta je APN? Ne, nije Andrija Plenkoviću. APN je Tomosov motor koji sam ja posudio od prijatelja i došao sam s njim na frizuru pa na kavu, tamo ga gurnio sa strane, a vas dvojica ulazite u martu 68. koji sam kupio prvi BMW. A ja znači pričam o 74. to je već bio 4. BMW. Sad ovako, a Slavko mi jednom ispričao jednu priču. Vidi, odmah da se razumijemo, nismo ih volili te krupije, oni su bili 2-3 levela iznad nas, uvijek ušminkani odijelo, kravata, BMW, uvijek su se neki dobri komadi muvali oko njih, a mi smo bili konobarčići, šta ćeš, bijela košulja, crne hlače i to je to bilo. Jednom si mi pričao o zaradi, koliko si plaću imao kao krupije? Gledajte, ja sam imao plaću kao šef stola i poslije kao inspektor. Moja plaća je bila u to vrijeme 120.000 dinara. Da se napravi malo šta je to značilo. Generalni direktor gospodin Medica je imao 180. Ali mi smo na tu plaću, preko platne liste, smo dobivali od napojnice koju smo stavali 13,4% se dijelilo na nas. Znači, sa time moje primanje, znači plaća i to, je mjesečno bilo 800.000 dinara. A BMW 2002 je koštao 4 milijuna. Tako. Znači za 4 mjeseca, 5 mjeseci ti imaš novi BMW, a ja ne mogu kupiti novoga pensa, nego vozim posuđeno. To vam je, ljudi moji, život. I kad pričamo o toj napojnici, onda kako je to bilo nekoliko godina, priče su bile kakve su bile, i onda je iz Ministarstva financija poslan jedan njihov inspektor koji je bio tjedan dana kod nas u Adriatiku da vidi što je ta napojnica, stručno se to u tom svijetu zove kanjota, ali to je napojnica. On je bio tjedan dana u kasinu da vidi šta je ta napojnica od koje mi dobivamo. I kad je on to gledao, kaže, čekajte, ali ja kad je vidio kako se stvara, to je nešto napojnica, konobar uzme napojnicu i sad on je bio tu i on je gledao, pa ja ne razumijem, on rekao, zašto vi dijelite samo 13,4%, zašto vi ne dijelite sve?
To je Pa vaše. sve vaše. To je vaše, To je sve da. vaše. I to je, ali onda je u tom momentu kad je on čuo koliko smo mi tu napojnicu mjesečno, znači Samo nas na 3 zarečka. koliko smo stvarali Da, ukupno, da. mi smo u to vrijeme mjesečno radili 25 milijuna lira napojnice. To je ekvivalent 30.000 maraka ondašnjih. I to je bilo to. Sad, da smo mi to dijelili, Da. Da. sad, kad je on to sad malo poslagao, Da. kad je čuo tu svotu, to više nije bila nije bila više napojnica. Sad je to bilo oporezovano. Dobro. Radi se znači u Adriatiku i onda slijedi odlazak u Nizozemsku. Pa gledajte, to je ovako, ja ću reći, za mene sigurno bilo iznenađenje, jer jedan moment koji nije bio uobičajen. Dobro, to je prelazni rok u nogometu. Ne. Kako sam ja došao, zašto sam ja išao u Holandiju? Ajde, ispričaj. Znači, Austrijanci su imali u to vrijeme 7 kasina, jer to je bilo jedan Österreichische kasino, Gesellschaft. Znači, nisu imali posebno, svi su bili jedno udruženje. Sad zamislite ovo, 76. Austrijanci otvaraju u Holandiji, u Zandvoortu, prvi legalni kasino u Holandiji. Znači tamo nema, a mi imamo. Prvi kasino legalni, 76. u septembru. Sad, njihovi ljudi, inspektori, šefovi idu tamo školovat, vodit i školovat Holanđane. Sad vi možete zamisliti 76. Austrijanci dolaze u Jugoslaviju da skupe 2 čovjeka ovdje iz Umaga, mene i Štajnera, da sa njihovom ekipom idemo učiti Holanđane tome poslu. To je bilo nije bilo uobičajeno. Znači da sam ja nešto i taj koji je bio sa mnom, da smo o tom poslu nešto morali znati kad smo podavali know-how Austrijanaca Holanđani. I kad je to, ja sam tamo postao zamjenik direktora, onda mi jedan od policajaca koji su bili unutra kao zaštitari kaže, oprostite direktore, smijem vas ja nešto pitati? Pitaj. Kaže, meni nešto nije jasno, nešto ne razumijem. Kod nas dolaze gastarbeiteri iz Jugoslavije, Grčke, Turske, Albanije, ali oni rade kod nas na cestama ali kako, ja ne razumijem kako iz Jugoslavije netko može ovdje biti direktor našim ljudima. A dobro? Evo, to su ti momenti. Jedno pitanje mi se sad nameće dok pričaš o kazinu. Reci mi, znači bio je rulet? Da, i Šmendefer. A šta je to? A ne, ja ne idem u kazine, ja nemam Bakara, Šmendefer. Šmendefer je jedno od sigurno najelegantnijih igara. A da, to se ne igra više ili igraju? Igra se, kako ne, igra ne, ali to je bilo tu, to je drugačija igra, to je drugačija igra i to je jedna od najelegantnijih igara. Ja sam zamrzio kazino, ali sam izgubio ogromnu lovu u kazinu, na jednom krstarenju sam izgubio $50. I ja se nikad ne mogu oprostiti zašto sam ja ti $50 Ja sam obilazio kasina nakon toga po Europi, od Monte Carlo dalje, ali nisam nikad igrao. Igrao sam Blackjack, jer je to eins, i to sam znao igrati, i sa mnom je igrao jedan Teksašanin, imao je Stenson, onaj 2 metra visok, pravi onaj Amerikanac, ima 2-3 naftna polja i on je izgubio jedno 10-15 tisuća dolara. Ja izgubio 50, ja nisam mogao sebi doći. I rekao sam, neć ti više kročit nikad u kazinu. Ja nisam nikad. Ok, preskočit ćemo Holandiju, Nizozemsku, vraćaš se u Umag. To je 81. Druge godine, bez posla si. Da. I sad treba nešto raditi. Što radi Slavko Razberger, gdje se zapošljava kada se vraća u Umag? Ja znam, ali ne znate vi. Ja sam dao nekoliko puta molbu, mi smo svi iz kasina otišli, svih 10 nas u Holandiju. Sad su bili neki drugi momci, ne? Da, došli mladi. I ja sam dao molbu jedno
5 puta, nisu me primali. Nije došlo uopće. Onda sam se zaposlio kod jednog Talijana Židova u Milanu. Dobro. 4 godine, 3-4 godine sam se zaposlio kod njega, gdje sam kupovao suhe gljive u Srbiji, čačak, vranje, suhe gljive i drvo. To si mi krio. Ne, drvo, recimo sa jednim Talijanom otišli smo kupiti drvo, a to je tu, on je imao tu jedan kup pilana vam se od Trsta prema Udinama. Da. On u jednom malom mjestu je tu imao tu pilanu i bili smo u Petrovcu na Mlavi. To vam je tamo do Bugarskog Čačka, do bugarske granice. Nemoj mi vi cijelo vrijeme govoriti, napašće mi ovi, kako si ti fin i kulturan, a ja tebi govorim ti. I dođemo mi tamo. I onda te poziva direktor Katora, to je Boris Bojković. Znači, da, on je bio Boris Bojković, on je bio direktor hotelskog naselja Katoro u Umagu. A u tom naselju Katoro bio je cijeli sportski centar Istra turista, pod njime. Da. Sad ja vrlo često se zna kako je ATP došao u Umag. Dobro. Ja sam ga doveo tad. Ali, ako ćemo prvi početak, uopće, da nije bilo Bojkovića, da me on nije zaposlio u tenisu, to se ne bi dogodilo. Dobro. Stop, rez, idu reklame i mi se vraćamo nazad nakon reklama i nastavljamo razgovor sa mojim dragim gostom i prijateljem Slavkom Razbergerom. Mjesečno. Da, u Holandiji, pa ću ti reći da riječi. Idemo poslije reklame. Znači, počinješ raditi u Katoru na sportskim terenima, tu se igra tenis, pošto je Katoro onda bio jedini imao ja sam bio određen za rukovodioca tenisa. Istra turista. Okay. Za to vrijeme se igraju teniski turniri za mlade u Istri, Istarska rivijera, jel tako? To je poslije bilo. Igrao u to vrijeme, već se igrao. To je jedini profesionalni teniski turnir u bivšoj zemlji. I igraju se još... Katoro kup koji je 12, 14, 16, 18 godina. To je jedan od najvećih u to vrijeme turnira, ne u bivšoj državi, nego u cijeloj regiji. Tako je. Ne, taj igrao se. Sa Bojkovićem smo u tim godinama, dok sam bio tamo, 3 puta doveli prvenstvo svijeta veterana. Smo doveli prvenstvo svijeta veterana, 3 puta. Dobro. I ja sam bio direktor Katoro kupa, bio sam direktor Istarske rivijere i ovih turnira veterana. Dobro. Znači da sam... Znam da postoji jedna priča, to si mi davno pričao, da si jedan važan turnir iz Poreča preselio tih godina u Umag. Malo drugačije. Ajde, ispričaj nam. Ne mogu ja sve popamtiti šta s tim ne pričam. Ali tu priču. Poreć. Dobro. I gospodin Šegon. Dobro. Koji je držao sport u Poreću, u Zelenoj laguni. To je bio pojam sportskog turizma u bivšoj zemlji. Poreć je bio apsolutno van svih dimenzija. Apsolutno, ne. Umag, kad sam ja došao tamo, u Katoru, kad me Bojković zaposlio, ja bih rekao da me ugura unutra nekako, ja ću reći... Vanredno. Da. I sada, kad sam ja počeo raditi na tom tenisu, taj Katoru je počeo dobivati jednu drugu dimenziju. Ta dimenzija je bila toliko
da Šegon mene nije baš jako više volio. Pa dobro, Jer sve što je hoćete bilo- volit kad mu nešto otimaš. Sve što je Ko bilo da si mu ženu oteo, tako Evo, ispada. sve što je bilo u Poreču, a što je bilo u tom momentu u Poreču, morate uzeti da je u tom momentu u Poreču turiste učio tenisu Niki Pilić i Nima Jauševec. Znači, on je bio, Poreć je bio uopće van svih priča, van svih dimenzija. Dobro. Međutim, kad sam ja došao u Katovo, sve je došlo ovdje u Katovo, ništa više tamo nego ovdje. Ali, još ima, dok je to trajalo, znači možda prva godina, možda nije loše da se zabavite. Ja sam, tamo je bio jedan od tih veteranskih turnira, ja sam imao te plus 45 veteranske turnire sa kalendara, pa je bio jedan u Poreču. Ja sam otišao tamo, ja sam tu, bio sam dobar. Malo si špionirao. To sam igrao i osvojio sam taj turnir. A igrao si? I ja sam taj turnir tamo osvojio i posle podjele nagrada došao je tadašnji direktor razvoja Poreča. Dobro. Ali sa mnom je bila moja žena i moj sin Siniša koji je sad u Čikagu. I on kaže, molim vas, ja bih vas pozvao na ručak, mene kao pobjednika, na ručku. Onda mi je rekao, ti si prvi koji će to čuti. Dobro. On je rekao, Slavko, preseli se iz Umaga u Poreč i reci gdje da ti napravi kuću. Drugi prelazni rok. Ti si sad kao Ronaldo ja sam se lijepo zahvalio i ostao sam u Umagu. A na tu temu još je jedan meni nešto slično ga rekao, to je bivši predsjednik Slovenije, Pahor. On je mene pitao, ja sam isto jedan challenger doveo u Portorož poslije toga, sad kad sam u penziji, i onda on je bio tamo pa me pitao, Slavko, zašto nisi doveo taj ATP u Portorož, nego u Umag? Ja sam rekao, prijatelju, a gdje si ti bio onda? Hoćemo ovako preskakat po 20-30 godina, ali ja mu ne dam. Idemo se vratiti, znači, nazad ka Toro. Ti si tu, znači, imao prve i tu si ti prvi puta došao u situaciju da upoznaš neke jače ljude iz tenisa, koje je zapravo bila priprema za dovođenje ATP-a u Umag. Da mogu ići u svijet razgovarati. Da možeš ići s nekim razgovarati. Da mogu u svijetu razgovarati. Okay. O tom Katoru bi mogli posvetiti sat vremena, ali imamo još ispred nas 26 godina, 7, 8, 9, koliko imamo, idemo dalje. Dolazi 89. Ti krećeš za New York. Ajmo prije toga, to me zanima. Da ispričaš tu priču prije New Yorka. Da. Šta se događalo? Znači, 89. negdje mart, već kad se igrala Istarska Rivijera, jedini profesionalni turnir, igrao je u finalu naš Prpić i jedan Šveđanin Stenmut. I ja sam bio sudac na stolcu. Ja sam to sudio, ne? Bio sam direktor, ali sam sudio to. I drugi dan me zovu iz Italije, iz Rima, iz Milana, iz Torina, vidjeli smo te na televiziji. To je bila sad ta priča bez koje turnira ne bi bilo. Dobro. I sad sam ja, kad sam vidio da se sude, ja sam došao na jednu ideju da bi u ljeto, a svakog ljeta, prva 2 tjedna u 8. mjesecu, kod nas u Katovu su bili zadnji predsjednik Teniskog saveza Jugoslavije Pero Marinković i Armenulić koji je bio izbornik Davis Cupa. Uvijek su bili tu. Ne, oni su bili uvijek tu. I sad ja sam rekao... Čekaj, ali to da pojasnimo, Armenulić, suprug od bivše pjevačice koji je tako. Dobro. I sad, ja sam rekao, ne, kako su oni bili tu, a kad su me ovi zvali, znači da se u cijeloj Italiji vidi televizija Kopar, ja to nisam znao, ali sam bio jako dobar sa tadašnjim direktorom televizije Kopar, sa gospodinom Jankom Tedeškom. I kad sam ja to vidio da je, ja sam došao na jednu ideju sa Bojkovićem. Sam sjeo pa sam rekao, čuj Boris, ja bi to, Bojković je mene podržavao. Ja kažem, ja bi, ako se to vidi u Italiji, i to što sam vidi, zašto se to vidi u Italiji,
To mi je Janko zvao, razgovarao sam sa Jankom, bio sam s njime. U to vrijeme u Italiji privatne televizije nisu mogle imati vijesti i političke programe. Samo sport, kina, filmove i glazba. Da, to ne. I pokoj Bornić. Ali tu se a nisu, onda su već zabranili. Ali tu se pojavio u Italiji jedan čovjek koji je htio postati politički netko, bi inače je bio, a taj se zove Silvio Berlusconi. A ko će drugi? sad on kao ne bi bio šta je bio da nije bio pametan. On kaže, ja nemam televiziju, imam. Ode u Ljubljanu, to je bila Ljubljanska kopa, on to kupi, ima svoju političku televiziju i postane šta je postao. Iz druge države gdje taj zakon ne postoji. I postoji šta je postao. Sad, kako sam ja to znao, sad ja kažem, pozovem Janka, generalno televizije Kopa, kažem, čuj Janko, da li bi ti otišao kod Berlusconija u Milano? I ako ti da $50,000 i televizijski prijenos, ja ću dovesti Bobu Živojinovića, koji je onda bio vrlo atraktivan i prvi igrač na našim prostorima, njega i jednog talijanskog tenisača, pa ćemo u ljeto napraviti jednu egzibiciju. Janko se složio, ode u Milano, vrati se na to, kaže, ali nije razgovarao sa Berlusconijem, nego sa Galjanijem, jer je Galjani bio čovjek Berlusconija za sve. Desna ruka. Za sve. I sad, on dođe, kaže, Slavko, imaš pare, imaš prijenos. Sad ja zovem Marinkovića i Amenulića u Beograd, kažem, čujte, trebao bi Bobu da vidimo u ljetu tu negdje kad ste ovdje, koji je termin, pa da napravimo jednu egzibiciju. Kažu, baš je ispalo da imaju negdje veće u tih dana sa njime, će s njim razgovarati, pa će mi javiti. I zovu me za dan, dva i kaže, Marinković kaže on, Bobo hoće svih 50,000. Aha, pa dobro, zato ima. Sad ja sam rekao, kad je to tako bilo, ja kažem, sad bi bilo najbolje, jer je u to vrijeme nije bilo ATP-a, bio je Grand Prix. A najmanji nagradni fond za Grand Prix je bio $175,000. Dobro. I sad ja kažem, zovem Janka, kažem, čuj Janko, prijatelju, jel ti znaš da sutra opet ideš u Milano? Aha, na razgovor. I pita šta je, kaže, odeš kod Galjanija, ako dobiješ $175,000 televizijski prijenos, ja ću pokušati ući u svijet da dovedem Grand Prix u Umag. Ode, drugi dan se javi, Slavko, imaš novac, imaš sve. Može. A kako sam odustao od ovoga, nakon toga godinama, kad god smo se sreli sa Bobom ili kad je bilo, ja sam najzaslužniji šta je Slavko doveo turnir, jer da sam ja odigrao onda to ne bi bilo. To je Bobina redovno svima kaže. Da mi ne odeš dalje. Znači, ti si došao do novca za prvi taj turnir, koji nije još ATP, on se tak stvara. Nameće mi se odmah pitanje. Toga trenutka generalni direktor Istra Turista je Dinko Benolić, koji ima svoju svitu. Koji nisam ja. Naravno, ni danas. Koliko je on upućen u tu priču dovođenja turnira? Jer Umag zapravo osim Katora i 2-3 ova teniska terena okolo nema ništa. Sada dolazimo upravo na onu temu nastajanje ATP-a. Koliko se sjećam, prije ovoga prekida spomenuo si da si, znači, vratio se iz New Yorka, nema više ovog turnira Grand Prix, sad dolazi ATP, ti si poslao dokumentaciju za Grand Prix, sada te čekaju papiri tu i sada ti moraš doći na razgovor kod generalnog direktora Dinka Benolića sa ekipom da im objasniš da nema ovog, da postoji ovo. I sad šta se dešava? Dinko baš nije oduševljen da nisi obavio posao. Najprije
kako sam ja išao u Ameriku, službeni put, da dovedem tu Niva, nisam ga doveo, to njemu nije baš previše leglo, ali dobro, nije bio upoznan sa svim tima, ok, to je u redu. Međutim, on kaže, ja kažem, imam ovdje nove papire, sad ispunio sam za ATP i treba i on potpisati. Ja sam potpisao, treba i on, ne? On kaže ne. Kaže, tako se na zapadu ne radi i ja to neću. Mi smo krenuli jednim, ne može malo tu, malo tamo. Što je on bio pravo, ako ćemo ovako, ne. Međutim, situacija je bila tako. I on neće to potpisati. 30. decembar. Znači 2 dana prije deadline-a, ja sam bio sa direktorom banke tu na ručku, dođe umak, svi okolo, tražite generalni, sutra u 8 da budeš kod njega. Ja sam bio sa Grebom tamo kod njega, ali ga nije bilo, bio je u Bujama na toj zadnjoj. Tamo. Međutim, tad nije bilo još mailova i ovo, nego faks, ne? Mi smo imali kancelariju dole gdje je bila jedna žena. I to ograničeni broj fakseva u gradu, nekoliko. Sjećam se. Čekaj, ti još nisi dobio licencu? Ne, nisam još. Ali je već počela. Ali već je bilo sve se evadilo. To mi je sad malo... Jer je moralo biti sve gotovo do 12. svibnja. Da, turnir je bio 1. 12. svibnja. Da, prema tome trebalo biti sve gotovo prije, ne? Dobro. Sad, ja sam bio protiv toga da se radi u Stella Marisu i ja sam htio da to bude u Katovu, ne? Dobro. Ali Dinko je insistirao na koncu i odlučio, jer kaže, ja hoću povezati Puntu sa Katovom. I hvala mu na tome. To je potez bio vrhunski. Apsolutno. Jel tamo u Stella Marisu je bila smrdljiva bara? Da, ali šta je? Ovdje je sve otvoreno, ne? Gdje su teniski sad, pa je on to je, a tenis i otvoreni tereni, kad je vjetar ne ide. Vjetar ne možeš igrati. To nije tako. Da. I sad, ali Dinko, on ovakav, onakav, jesmo mi bili, koliko smo bili dobri, koliko ne je svejedno, međutim da je on pametan čovjek, to je neosporno. Dobro. To je neosporno. I on je sa mnom u momentima kad je mislio je sa mnom bio, ja sam bio glavni u pozitivi. I to je tako. Ajde sad da preskočimo ovaj dio, pa ćemo se vratiti na taj dio kad stižu papiri za ATP i kako je to sve bilo. Samo da pojasnimo, ko financira izgradnju ATP centra? Istra Turist. Uzima kredit od Ljubljanske banke. Dobro. To je red veličina vrijednosti? Negdje 36 milijuna maraka u ono vrijeme. To je jako puno novaca bilo. Pa to sve ono što je napravljeno, tu su napravljeni 100 milijuna eura dadašnji. Tu su bili i bungalovi. Da, ponovo sve. Onda ona laguna što je bila, gledajte, ta laguna... To je bila bara smrdljiva. A tu gdje su tereni je Vlasto sadio krompir. Da. Ali uvijek kod Dinka je to tako bilo. I inače, u investicijama u to vrijeme je bilo normalno. Toliko para, ali da je jedan dio tih para morao ići negdje drugdje, ne mislim na ovo što je popali, nego se moralo zatvoriti neke druge rupe, to je uvijek bilo. I sada, gledajte, laguna. Da. Ona je, jer to su radili projekat, radili neki pametni ljudi iz Zagreba. Vi ste uzeli neki gotov projekat? Ne. Ili je ponovo od nule počet? Stadion je gradio taj od Sportinga, taj Videc. On je to napravio, a sad lagunu ne znam koje, ali gledajte, laguna, kako je to bila bara, kako je to bilo ono što je bilo, da vi znate koliko kamiona blata je izvezeno van dok se to... Sad, da bi to bilo je otvoreno ispod mosta prema moru, vi ste mogli zatvoriti, bilo je tamo napravljeno da se zatvori, da se sva ova voda izbaci van i pusti nova unutra, jer to je već dalje. Da ne bi voda stajala u ovome,
kad vi pogledate s ove lijeve, kad gledate lagunu sa lijeve strane, kako je napravio onaj zid, onda ćete vidjeti dole u tom zidu na 3 ili 4 metra jedne ovako velike cijevi koje ovako koso dolaze i tamo je bila napravljena jedna kućica koja je imala te pumpe i to sve skupa, jer je ta voda je trebala biti bacana kako bi tu vodu ovome i tu vodu tjerala van da bude čista, da se to ponovo ne postane bara. A onda kad su te pare su stavili, poslije čuo šta se dešavalo na tom sastanku te komisije. Dobro. To isto mi ne, to tebi, ti me tjevaš da to pričam o tome. Pa moram te tjerati da pričam. Ti Livio me na to tjevate. Sad gledaj, to dođe, ne? Ti turniri. Ja sretnem na jednom Daviskupu nakon toga, kako je bilo u Beogradu, Željka Franulovića, koji je bio član komisije. A ja to nisam znao, da će on biti član od tih 6. Bio je jedan od braće Solomon, predsjednik komisije bio Svehlik, ali je bio član Željko Franulović. Što on nisam znao. Sad me on sretne u Beogradu i sad mi on ispriča ovo što ja tebi kažem, a kaže Željko, tu su bili 36 molbi i sad dođe Umag Jugoslavija. I sad svi pogledaju mene. Ne, svi ovi ide mene. Oni misle da on stoji za to. A on kako kaže, a u vas ti gospe Slavko. A ja nemam pojma, da li Umagu ima jednu tenisku igralicu, da je bio Poveć, da je to bila Opatija 4 terena, znam, da je to bilo Zagreb, ne znam, Ljubljana, Maribor, ali ja ne znam, i ja gledam ovako, a Pol Svehlik kaže, ja sam bio tamo, Umag da, a kaže on, a što sam ja mogu reći? Evo, to je bila, i tu je Umag prošao. Zašto Pol Svehlik? Taj broj igrača i te zvijezde koje si ti imao u svom mandatu, da to ne zaboravimo u budućnosti, znači 18 pobjednika od 20 je igralo Umagu, 2 nisu igrali, to je Andrej Agassi i jedan koji ne znam, on te prestao igrati. Prestao čovjek igrati te godine. Drugi Umag, on nije igrao. Znači 18 igrača su bili ovdje. Svi drugi. Su bili u Umagu. Dolazi prvi turnir, sada mi, tu ja i ti mislim da nismo o tome nikad razgovarali, ti jesi u tome, ali ne toliko visoko i ti učiš od nekoga, neko ti mora pomoći. Ja sam bio ovdje u Istra Turistu, direktor Istra Golfa koji je imao ATP i praktički godinu ili 2 bio sam praktički tehnički direktor. Jer je sam kao zamjenik ovoga vodio financijsku i sve ovo, taj drugi dio koji praktički nije bio moj, nego a ovo sam vodio sve ja, ne? Zato je on i postavio prvog šefa novinara i sve ovo skupa. Idemo prije turnira. Treba, znači, zna se termin 12. svibnja, koji je vrlo loš zbog... Igra se Rim. Igra se Rim. Sada još jednu stvar spomenemo. Znači, Umag dobija ATP, najbliži ATP je Rim. Koji se igra isti tjedan? 800 koliko, 900 km ima do Rima. Koji se igra isti tjedan kao Umag. I na drugu stranu imamo koji je još isto Minhen koji je bio 600 km, 700. Ne znam koji je bio još. Znači, okej. Ne vjerujem da još jedan taj tjedan bio. Ne taj tjedan, uopće koji postoji ATP turnir najbliži? Najbliži Kitzbühel, Minhen, prije bio i Bologna, u Italiji ima i Bolognu i Bari. Ali jedan mali Umag od 4000 stanovnika dobija turnir. On je vrlo rano. I opklade su bile u Zagrebu velike. Da Slavko neće dobiti. Onda da će pijati samo godinu dana. Da će propast. Samo godinu dana. Dobro. Sada se Slavko Razborih suočava, odnosno mora pripremiti turnir. Treba dovesti igrače. U Jugoslaviji se lagano kuha. Pitanje je ko želi, ko ne želi doći.
Ali je još jedno, za igrače, Dobro, ugovor da, između ATP-a i Umaga dobro. je prve 3 godine bio takav da nisu imali pravo igrati 3 godine top 10 igrači i Umag nije mogao plaćati startnine za igrača. Ali je zato ATP bio dužan poslati 5 igrača između 11. i 50. mjesta. Što danas nemamo. Ne, to je bilo, Danas to nemamo. to je bilo 3 godine. A može se sve platiti. To je bilo 3 godine. Da. Nakon 3 godine nije više, ali te 3 godine je bilo. Dobro, neki igrači su imali obavezu doći u Umag. 5 između 11 i 50. Zato su oba dva Gorana prve godine igrale Umag, jer su oba dvojica upisala Riu. Što je bilo normalno. To je milionski turnira, Umag je bio ono što je bio. Pa je normalno da su upisali. Ne? Ali ih je ATP iz Rima prebacio ovako. Okay. I ti sada kreće prvi turnir i prije prvog turnira ti dobijaš prvi puta skoro otkaz. Zaboravio si da si mi pričao, ali ja ću te podsjetiti. Ja sam ideš na pres konferenciju u Zagreb. Tako, idem i Švorcan koji je bio zamjenik direktora. Milan Švorcan je bio zamjenik generalnog direktora, njegova metla i čovjek koji je odrađivao sve poslove kad je nekog trebalo šupirati. I idemo, a ja sam i šofer na svođe. I negdje u prostoriji kaže, daj mi Slavko da vidim šta ste vi to pripremili. Ja mu dam i mi dođemo u Zagreb, izađemo van, on kaže, Slavko, ovo je takva sramota šta ste vi napravili. Kaže, kad bi ja sad mogao, ja bi otkazao tiskovnu. Jer to ja takvu sramotu nikad nisam vidio. To je očaj. Ne mogu otkazati, ali sutra kad dođem u kancelariju ti ćeš dobiti otkaz.